večer, dobrodošli da još jedno... Evo, dobro večer, dobro nam došli. Skupili smo se u jako velikom broju bez obzira na loše vrijeme vani. Hvala vam što ste došli upriličiti još jedan Ludbreg petkom i ovogodišnju noć muzeja koja je 4. po redu koju organizira Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg, a drugu godinu i Muzej grada Ludbrega. Evo, ovom prilikom imamo vam predstaviti jednu posebnu izložbu, to su svatovski običaji ludbreškog kraja pod nazivom Nesaju robaču, ne su se spuntali. Vidim da ste se niti vi ne spuntali, došli ste bez robače, ali ste došli. Evo, autor ove izložbe je naš mladi, odnedavno kustos, Robert Kapeš, pa mu čestitamo na položenom stručnom ispitu. Upravo je ovo i bila tema njegovog stručnog rada, pa smo onda odlučili da ćemo upriličiti to za našu Noć muzeja. Evo, Noć muzeja koja se održava 2005. godine u Hrvatskoj, ovom prilikom u Ludbregu, danas do 21 sat smo otvoreni, a malo više o tome ispričat će ravnatelj Centra za kulturu, gospodin Branko Dijanošić. Izvolite. Hvala lijepa, Jelena, dobro večer svima što ste došli na ovu izložbu. Pa nadam se da ćete uživati. Koliko sam shvatio u svim tim najavama, najviše interesa je pobudila spavačica s prve bračne noći, pa si budete ju pogledali da li ima kakve znake po sebi ili nema. Meni je drago da smo mi napravili izložbu, a i drago mi je to što je to radio Robert, koji je kod nas zaposlen kao etnolog. I drago mi je da ima jednu još dobru ideju, a to je da pobroji sve ludbreške običaje, to je ludbreške Podravine, da se malo proširimo i da to imamo negdje zabilježeno. Sad su svati, možda budu došli fašnjak, poslije fašnjaka bomo vidjeli kako se slavi 1. maj možda, iako to nije tradicionalno, ali nema veze, to je sve bio dio našeg života i sastavni dio kulture. Znači, na ovoj izložbi možete vidjeti svašta što se radilo i kako je to izgledalo. Ovdje imate primjeri i prfkači koji su se tada jeli, pa ih možete probati onda kad se budete razgledavali izložbu. Ako nekom bude slaveko, tu unutra je juhica stvarno, nije igrača, nego je stvarno juhica. Evo ga, ako nekom bu slaveko mora si malo okrijepiti, a onda ako nekome bude jako slabo, vani imamo kako sad svati moraju imati i žestoko i malo manje žestoko i tako dalje. Eto, ja bih sad prepustio reći Robi, u stvari da on kaže ovaj stručni dio, kad je već polagao stručni ispit, Bože moj, onda mora taj stručni dio i izvedbati. Pa Robi, izvoli. Evo, dobro večer svima i od mene i dobrodošli na izložbu Nesaju robaču, ne su se spuntali. To je otprilike jedini dio govora koji sam si zapamtila, koji sam napisala, jer mi je sad sve nestalo. Ali uglavnom, ok, idemo po redu. Znači, izložba je nastala kao produkt mojeg stručnog rada. Taj stručni rad se temelji zapravo na analizi stručne literature, prvenstveno tu moram spomenuti Mariju Winter, kao ludbrešku kroničarku i učiteljicu koja je sve to zapisivala i čuvala. Onda kazivače koji su mi pomogli i ispričali svoje dogodovštine i pripreme za svadbe i naravno žene iz Centra svijeta koje su više godina prikupljale većinu ovih predmeta koje možete vidjeti danas i s kojima surađujem od prvog dana u Ludbregu i to super i nadam se da se bude tako nastavilo. Eto, samo ime izložbe Nesaju robaču, ne su se spuntali je zapravo došlo od uzrečice koja se govorila dan prije svadbe. Znači, onda je mladenka slala košulju ili ti ga robaču svojem izabraniku i onda su mu nosili to ili kumovi, ili prijatelji, ili brat sa suprugom ili sestra od mlade sa svojim suprugom i oni su se zvali Dever i Pocnehalja. I onda su oni to nosili ili neko od njih ili u kombinaciji svi skupa i dok su nosili to do njegove kuće onda su pjevali da cijelo selo čuje da oni dolaze. I onda kako već to biva, sve susede i susedi su zišli van na ogradu, svi mještani čuli su da neko ide i onda su govorili gle, Nesaju robaču, ne su se spuntali, kao nosimo košulju, znači svadbe će ipak biti, nisu se predomislili. Eto, kada još velim, veliko hvala i ekipi iz Centra za kulturu, na čelu s našim ravnateljem gospodinom Dijanošićem, jer stvarno bez njih ova izložba i stručni rad i sve ostalo ne bi bilo moguće, iako su me puno pomogli oko toga i u pripremi same izložbe bili su velika podrška. Tako da, eto, nadam se da budete uživali u ovom povratku u prošlost, kratko mi da se vidimo na još izložbama drugih običaja. Hvala. Hvala. Idemo
jedno pitanje, je li bolelo? Skoro. To sam te pitali na intervju za posao, je li bolelo na kraju razgovora? Nije. Odjedno, pa nismo tak strašni, kako se gledamo ponekad. Ništa, još jednom hvala svima i ja proglašavam izložbu otvrtom, a Jelena izvoli. Gdje ti je muzika? Muzika je otišli su na Juhicu, poslije budu opet nastavili svirati, tako da nam se pridružite. Ako imate bilo kakvih pitanja, Robert vam je tu, on bude vam odgovoril na sve. Tako da pitajte ga kaj god vam padne na pamet. A izložba je otvorena danas... misliš? No dobro, u svatima. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, naravno, u našoj priči o prikupljanju narodnih običaja Ludbreškog kraja, slobodno nam se javite. I za intervjue i za prikupljanje predmeta koji se tiču Ludbreškog kraja. A izložba se može razgledati do 9. veljače, tako da nam se isto slobodno javite, pa ćemo vam otvoriti naša vrata izložbenog prostora. Ravnatelj je otvorio izložbu, vani su prfkači, slobodno se pogostite. Evo, hvala vam.